Rwatukwa ndeni ya mbunge ya kaunti ya Meru no rwitite na mbere kwara makinya nkuruki obo bwijitwe ndi MC ba mbunge je baraba kugwata mbaru gavana Kawira Mwangaza bonanite kuri akunganirwa kwao na muthuro John kiraba kugani kwathuro MCs baba batige nyuma onde bangi bakinyite muchini John Nyuki na rabe yakite muchema ne jokwariri bangane bo budget ya kaunti u onto botikenete bangi muthuro muriuki hatumenyithe rwimbo runandi ruringini MC babe 13 baraba kuonekana nandi bagita giutati na MC bangi 56 gitumbita batiki kagitagera MC bangi betere kubanga mantu ja nyombeji so narua turi 13 itokujete andene ambunge ya Meru nikenda tumba kulita ngugira twanenge uri mwananchi lakini funny enough dictatorship ira twariragia na impunity ira twariragia tukumiona narua kairi nontu inya tutonya ndene ambunge tugito kwenda kwaria ntu ba media ba kuregerwo gutonya ndene ambunge nikenda batu tutumba kweja na our opinion na mathuganyo jetu na batu na itukwenda kuga ngugi oversight ya mtu ure uthuri kuringiri kura kana ure nominated tinguge gutinda kuruma na rionthe ngugi oversight no wite ukona barabara thithitwe bwegera ugite uthithwe thithitwe through executive ire tongere twi governor na tuko ngugi njega katukurigara batu betu thurumu MCS 13 ake na batu imaoni jetu tukarita nabo bakethera bena ure bakurukia ure bakwenda nontu sheria ni gwitikiria very genuine no tunokumnya members baba inge bena professions mwanya na bate serve these committees kawi kuonania Meru for sure tikayitite boboya nontu mtu netherwa na knowledge yewe tukumya kwena doctors bare yao bakini bate serve those committees bati kutura sietethia mu Meru na nkiura cia thairi MCS baba ati kuthiria andwa no mtumia kana mone thiri uti MC uti ukasia mushara jwawe lakini mwananchi urori naraome no we usafari yangu itiweta mbere na mbere amno bu MC baba baruge babwiri kwe wakanya nikenda uge baba bakuthikirika ona kinya kithirwa bagutaguta thina bangi na turiuga muntu onde nayo ekanya exercise the democratic right ketha no kuigwa kurwana gavana Kawira Mwangaza wakanya ukarweno ekethira kyo kyantu baku bakuringire kura ketha no kuigwa support gavana Kawira Mwangaza wakanya mu support lakini te ore kwa umera au no support gavana Kawira Mwangaza akengwa committee Standing order 107 ya County Assembly of Meru clause 2A eriugo ukeja kwethira otabao kana wathieni gross misconduct obati kwengwa sitting area ikuthingatite the next clause B eriugo gachokera the same thing obati kwengwa sittings ithatu but nanda yubu nonto atukwa utwenda batu to yantu ba mama na nago twigerwa bothoku assembly tutikwenda members beto ake baiberwa urabakerwa ni speaker bakauga ibero imunene bakauga nonto ne otwikire tukatwika mtura wina contrary opinion urote kuthugania ora baraba inge bakuthugania i punishment yakaewe kulita wa committee kana ya kwengwa vice chairman kana chairman na ibubure assembly eje kira tukwarena njire nkya tukuga assembly eje nithiro egitolerate different opinions itokugitwa boria nike bagwita 56 baraba te support governor batiga 13 baraba support governor kaba tu twatwetha twina say kiri process eu itwatwetha twina input yetu ke process eu na ikyo tukuga kuma narua we are not going to stay silent batu tutekira tukaumara twire amiruma na thina ya Meru ti gavana Kawira Mwangaza no tugavana na ugire miaria we ni ruguri MC uro kwenda nete baitanirie ngugi nikapata muno kuringana bonandi ni guchwa kioto kiao bakenda kumenya gitumi kiongwa kiao kagwita committee ni imwe batu turasikire documents ira cia tumira twingwa nene ya committees twasik barua chekiama twasik answered report twasik notice of orders ya notice of meeting ira chieta selection committee na committee inge lakini iturigara muno nontu wakiri wetu arabaye tentu kuithatu iturigara barachokerie baruga ya kuga tiga documents iu ikoneka after 14 days ende oni kuririkana bwega muno ntu ndatongerete musho jo impeachment jo gavana Kawira Mwangaza musho jo impeachment wajo debate for 2 sittings na report they were answered nearly within the next 24 hours kenda ita senate lakini eze nontu ne gutetera masilahi yetu bara tukuinyerwa turirwa tiga twetere 14 days tukoria kinya on the paper ake certified na ikla gombunge tukwenda kuria on the paper ira certified kegwitia gwitera ntuko 14 kendene nkero akiri betu ethuganiro gwita speaker gitene no thitwa muthurite no te muntu urage ethuganiro kumwita gitene kira kirio ithuganiro etu na rikuga itwewe kanya gakuora tukona kubatere kuthithwa turi elected members na nominated members ba assembly tukeja wethori tukuona ntu bona butikubua toga butikubwete muntu ari twagitene no ntu ateretikaniria mathuganiro bangi muthuri Muriuki
Bweru Njuma, Butino Jokangangi.